Ner malakanyam ka nasan konti lianka ruasne guasame ka Nuer online TV channel biya kamal kan konure ruasame de je gorno mi jirama jidit ka Nuer online TV channel de subscribe ka de notification bell de jatwan ko de lertin konin lat guasame de kan chashu kaji ka kor kami pa larich kimi charge upload der gwa en wa der shar ba der ja topi ka video mi ci jaw ci je link ro ya dan lat ka guasame gwa ye ngot kon katin kon lat ka rodin ray wi ka South Sudan ka kwir ko rin kon to aler bu kon nga jan guasame kwi kum ka SPLM IO kana kum kirma yadit SSPDF chala dan wote kana iti thiay ka kum SPLM IO shika wo ka kum SSPDF ajenda nan gore no bana linkel ka jan lerme ko gor kono de kono kon lat ko rodien de kon kelingo gwa chana jamiling be emanan to gwasame ka kore yo beje ngar manan chalat ka jow ko biaje kuling manan jikalat ka kwi kuma SPLM IO man lat kenen wo ichikati ya chewo ka SSPDF chana lerme chanjeling re week ka South Sudan shi ne kontila national security service shiga right ka changa jan dangra wi bangwan ka pa de ron kine dangra wi jan dangra wi de janu shi de ni ti shop ke kurdangwan wi jan bakel wi de diok shika thiay ka kume SPLM IO shikanu ka kume kirma yadit shika raja mo jikana kwen kene de ni ti shop ka kurdang bakel kurdangwan wi jan bakel wi de diok ke kume ke de ni ti jan ka SPLM IO kene den konan ci thiay ka kuma SPLM IO shikanu ka de ne SSPDF ke shika wo pinkir ma yadi ti ko raja mo chikana kwen ne content pinkir ma yadi raja me la de David John Komori ramkel ka national security mila director ka public relation rai wika South Sudan ka kuma kirma yadi ajan la raja me chala do de indi chup ko kudangro wi de well diok kende indi ti ke de ni ut commercial major general Tenesio Waniga Tenesio Waniga jaramandana ti tege de indi chup ko dangaro du wel jok no kende ko ne ti ay tin ko kuma kirma yadit de indi ko kende te nyolat gwasame kan kono en gwado mon la Tenesio Waniga me jente ka great apnal state jan gwado dan ti ay ketin ki jan gwadano wo karolin ka kuma SPLM IO tin ka do branch kan lat keja kante great apnal state ka re do actual ka magenis jan gwadano tikatin wa kan chika thiay chikan wo ka kuma kirma yadi ta la kuma SSPDF jan gwadano chitu ogona mo kan de ni ti shop ka kudang ro widi jan DH kudang ro jan dang DH ti no mukumat mukwala manetin konen yambe kurdang wandu jen bakalu diok bukan kulunong kudang rawi jandang dieti ko kenati waken ka ticheti ay baka kuma SPLM IO ka command wood commercial ka Benjamin Boro shikati ay kaje ka shikanu ka kuma SSPDF ka do badan en chalat kaje maden dial kan ere konen ticheti ay ka kuma SPLM IO ka kudang wandu jen bakalu diok do badan jikalat kaje chana jawdien chana jamilin gwado me kroja dana cha kwen kaje. Since yesterday we are trying to issue statements receiving our brothers and sisters who are in the file of the SPLM IO and they are defecting to the SSPDF. Today, March 29, 2025, the National Security Service announces to the public that it has received additional section of SPLM IO forces after declaring their defection to the ranks and file of the South Sudan People Defense Force and other regular forces in the Republic of South Sudan. All of you have heard from these generals. The total number of the forces are 213, and we are part of SPLM IO under the command of Dr. Riek Machar Teng, who were stationed in Section 1 in Upper Nile State in the area called Magenes. This group are currently under the command of Major General Benesio Waniga. In another development also, you have heard from this colonel, Albino. These are the forces of Benjamin Boro. So they say there is no need to continue with war. They need to join the government.
he is a commander of Section 8 under General Benjamin Boro, who has declared also their allegiance from the SPLM IO to South Sudan People Defense Forces. And the commander arrived with the total number of 250 forces. So we cannot bring to gwa kan da shaling ti karwani kono shalat kan da ne kono ki thiay wa ke de ni Dr. Riek Machar ka SPLM IO wa kan ci gudwal kan shine de lawo ko de na nyen ngwano bnewo ka kuma kirma yadi ka do bran ji kan lat ka je man cha kon gwasa me long man biya kula ngach ala kan de inde ti ke de ne jor shi ka de ne te lon je no te kan ka SPLM IO bana won o mi gwada da ngan ngaje no te malte ten ke shi mal bela kana gor no buga ben ala bona tiaka mo de ka yo mal jikte na ke me tiaka don de randa do jikte na jala kana mala jonya so chara mo chaja kwen non wo ken madde india le kontin ti jien ka SPLM IO ke de no kurdang wani jen bakalu de dok te pin nenden konti la ji Equatoria Tandien ka Greater Upper State no kene ideality tin chia jut kin chialing kimen jon dan chialing wasmi waken kene ti bodde ti ay won kene ton waken ka jor te cha confuse bo kirma yadi ke cha kokok ko biga boraicha ka television ke gwadan ba non tin wo shi ka saranda men commander ken konen tin jitti ka kel shi wore wi ka juba cha nan winimi na me ler mu goro de yana ling ka ta danen ci raj ma je to ga man do diana ban len gwa same ban je ngaje gwa en walare wi ka Greater Upper State ci General Kwangshorale man la governor en jidida pay kwany cha chubre wi cha kamalakal cha chubre wi malakal chala ro jen chaja lor tet kan jang ko do danen ci kan la region go ishi kwaren chaben so men tin jene an Kwangshorale ka roja danen chalat wajana jene be jien re wi malakal ka jen wajana men balat kenyam jien re wi malakal wajan be woni ka Nasser be ulang be jebel be woni ka Nasser charo mo chaja kwen nyok keni de kontin la tet kana bishop la tet agwele force nyeng wood commercial ka Johnson ulun wakan dial chodian markel ko de kan do ma de kana make de kana attack so chiga mangai kono won ala so Sudan tele jamal ni ne ti la do shi defect ne kan ka Greater Upper State wa cha kan kuje dan de ko ten so cha ju kana kwarken te rewi ke juba ubikan declare no kono chi ne defect kon dial so ne me jenana go re de nyoya kel an ban nyoji ke le radian bi atikamal bye bye